isekho kufika ukugijima isekho kufika sosesifela siyakhona ukugijima isekho kufika ukugijima isekho kufika ukugijima isekho kufika sosesifela siyakhona siyofika phambili sistaki bebuyela bahamba kancane bebike besishiye wathinta umalayisha wathinta umalayisha wathinta umalayisha bathunywe yithi labantu roba isuke endleleni sithumela abantu abethu impahla emakhaya awuzwe nje omalayisha bangakethi ubheka impilo ufoka mpofu phansi lejabulisa kogolela indoda edla ngokuthula bathi mayifika ebhoda lapho iyasunduza kodwa mina ngithi mase singale komfulo uyithathe nje kancane kancane abantu befike bephephile emakhaya ejabulisa i-FM 20 RKGP omalayisha bakithi lapha nangu uJoe ubetha konzolo uzule emaphiyo uyaya Ncube koKhesiya eNyathi u-Alphonse Nonqo eNyathi uGratitude Silembe eNyathi uPrince Ondlalambe eRudobe nguNhlalo Mpofu Ondlalambe Seshangi uKhulekani waKondlovu eNyathi u-Andrew Nyondo eNyathi na uLindani waKaMpofu kongabayide Seshangi nangu uPrince wakoNcube eNyathi nguMaqhawe Seshangi u-Owen Dube eGwelishela awu suka madoda ngicabangani Dube eGwelishela nguWitness wakwaDube eGwelishela uNobert Ndlovu eGampini ngu-Odana Mpofu eGampini uKhulekani umthungu kodwa kamele siyakhala #malayisha nangu umdala usibhakele kodwa kamele uMavuka enesipho uManethi enesipho uNdanya waMpofu eMpumelelo uSilembe waVuka Madridge idridge siyaphambili bathi ayina reverse ino-forward kuphela kwamakwakho uThabane Dotsi uKhaliphani Khumalo kwaMadliwe enesipho kwelakithi ngezangakithi lezothi uma uzibona zikonile zidonse ngathi azifuni kanti zidonsa zisiya phambili ezangakithi lezo zisithwalela impahla zethu ezangakithi lezo zisihambisa siphephile emgwaqweni ezangakithi lezi ezisigcinayo ngoba phela impilo zethu zisuka zisezandleni zabo lapho esihamba u-Alphonse Dube ejabulisa asiphelele zonke ezasekhaya eLupane eKhezi eTsholotsho koGodlwayo eGwanda eSijawundeni nezasefolo sebhinga